Tātou wawa ai whatasi ai le whau momoe o sumatasi. O se tusi fwoi o masani o na tātou whanonga e lau maina. E ngata e leo whai au maina fwoi e le tero whai a onga whai au. Na tātou whai tau iai. A sanga o le asafa mantunga pa le tulo ma whaura le whamantunga o le it is a celebration. E no se mea tātou te whanono ai a o it's a celebration o pe whaoro waso whanau a was whanau ringa o celebration. Ia polo ni kaya whai pura lava mea e ele mafuanga a lainga celebrate se mea ka pena ko ilan whamantunga. O whamantunga o le celebration o le mea na whaia le atua. Le lua afe mo na tuputo sanga ta wai. A tātou ke sidi lau le ala nā mea o na maniu Yesu lunga Kalevaria o na tātou o sala. That's why we're celebrating on Holy Communion. Not only that, Holy Communion is a time for community to come together. You know, tāpo iatu I le atua, te ngata I lea whapena fo'i. Communion is a time that you are and Jesus Christ are together, get together. Isina winga ta wala bon ta blole from tunga. Wala tātou te whamantunga nei tātou te whaftai e le atua, tātou te whamanatuina. Le mea na whaia e le atua I le lua afe mo na tupu tau sanga ta wai. Na maniu Yesu I Kalevaria o na o wansala ma wansala. Ia whaolaina le tangata pe oi ma so le whamantunga la na le la tātou wahai atune iai. Wawa iai le atua le aso nei. E lo se aso e whanono ai tangata o le aso tātou te whiwhi. E la tātou whai tau whatasi le momor kognito tātou sulima whai momor whai sumatasi. A maua la tātou whai tau awal whātou tupea whātou te ngese a whai tau tele. Maua la tuspaia, mai goe, praise the Lord. Tātou whai tau watasi, momor kognito tātou sulima whai momor whai sumatasi. Whai tau. E au soe. Te whai atu I a te o tau le tala leina o whora ina atu I a te o tau. Na o tau tari a whoi. Lo tu mawai whoi o tau. Ola I whoi o tau. Ia whai tau te tau fi mau I le mata upu na whora ina I a te o tau. Ia whai o tau le tari a fua. Wana o tu ina atu I a te o tau mea mua mea whoi ia. Mau mai fo ia. Iu ke riso masui o a tātou ang sala pei ona tusia. To se fulu male to lua. To lua lea. Ia auso e lima masalau. Fatasi o le toatele foi la tau o la mai o iona po hei a uisi o moe le toi loa lea foi e ia kopo o na iloa lea e au apostolo uma e muni lava o na iloa o a wa o le apito I tite la au apostolo le au ngana ta ua wa o le apostolo a wana usa wa atu le kalesia le atua. Au le lofa tu no le atua wa o whapene iaia. Rona lofa tu no foi. Ua sini la ngā kuenga ia la tu uma. Ai peita I le wau. Au le lofa tu no le atua. O ia tau le nei o wau. O ia tau. Whapeo na mātou tala iatu sa whapeo fōi o no tō tātou. Tā whai tau atasi na whaupu e tōru ma whaupu e whapeo whai upu ia e loto I ai le tala ingo le tala lei pe o ngā I le I le tātou tala. I tātou ai whaupu e tōru ma whaupu e wha e tōru mea nai whaamawha mai nā o maliwa Yesu tanu mia malona toetu mai. These are the three elements of the gospel of Jesus Christ which we are now preaching, even our witnessing. That's why we're told my father, for the fatasi for tau. Wana o
o tu inatu ia te o tau mea mua o mea fo ia na o maua fo iau na maniu ke viso sui o ata tau nga sala pe ona tu sia na tanu fo o ia toi tu mai i le asotoru pe yo upu a tu sia manea amen mai a Paulo o mea ia na o tu ati ate o tau o mea fo ina o maua mai e a rona winga o le tala le lei lea e leo se tala le lei whato a mau e teimia o tala le lei na tu rima mai fo i e na mua atu ia Paulo pa mai Paulo o mea mua ia na o maua fo i o leo o tu ina atu ia te o tau na winga e lei si tala le lei o le tala le lei la metas a e mantua fo tu sina ka tia mua fa upe ono ni wha mai sfulu pa mai Paulo ia kana tia o fo ina o tau babe o na liu ese le isi tala le lei na ile na o tala ia te o tau pa mai leo Paulo a whai e tala ina mai e seisi se tala le lei e o lava se angeru e sau mai le langi mai ia ana tema lono winga la tak mai tātou e le ai lava seisi tala le lei e tasi lava le tala le lei fo la le tātou te iai nei o le tala ia Iesu le fo i lau tātou iai whamantunga o le whamanatuina o le mea tau o le tala le lei a whapu o le tala le lei lona winga o Iesu o ia o le tala le a whaitau le luka ma luka e lua au leo ma moe ia au leo luma le vao na whafu se i lava o na suruia i la tau le malama whai mai le tala la angeru au a tau te mata wao le asonea ma tau te au mai a te o tau le tala le wao le asonea wa whana wai le ai o ta vita lo o tau wha lo le ia oke. So the gospel is Jesus Christ. If we summarize what the gospel is, it's all about Jesus Christ. Before you lay, Evangelia Ioane mo mufa with marfitu fai mai. Awana tu ina mai e mose le tu la fono. Au le alofa tu noa male mea moni mai ya Yesu ke viso lava. There are two people and two different things. Moses gave the Israelites the law, but Jesus came and gave us the grace and o le se senga na tu mai e mose le tu la fono ya Isara a o Yesu na maniu mai o ia ele tu ina mai e Yesu seisi. He is the grace of God and he is the truth. Amen. So o le tangata la o pefila ava peta te. If we summarize the word grace, we're talking about Jesus Christ, the person of Jesus Christ. I mean, we look at Jesus, he is the grace of God. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Many times here the grace is the what they call unlimited love of God, or you know, undeservable love of God. So they like okay, tala le lei. E ala na le lei mo e anga sala a wai wha manga no inga tātou ngā sala wha mai le mātai o mō mwha o berusu matas e ngō fo o io Yesu a mawha fo o se whai se ngō Yesu wha mai le angeru e te whai ngō fo o ia o Yesu a wai wha aola ia rona nuku a ia la tau anga so that's why we are celebrating today tātou te whamana tuina le mea na whaia i le atua i le lua awhe tau sanga talu Taluai, o la mea na whaia le atu e lua awhi mo tukutau sanga taluai. Na maliu Yesu i lunga ole sa taula mo maliu mo siaosi, maliu fwoi mo fue, ma toe, ma fwoi ma tātou uma. Na maliu Yesu mo tātou, ia tātou ang sala, ia whamangalo. So that's what is Holy Communion today. It is a celebration of what God had done for us. O le ngā ruenga fo nā lea ngā pa ia leo whai nei, o le ngā ruenga lea ngā pa ia, o le tō sino o tangata ia Yesu le mea na whaia le atua lua awhi tau sanga. O ngā ruenga nā lea ngā pa ia leo whai nei, o le wha sino i tātou, e o whai whamantunga, o le wha manatu mai ai tātou te mā whau i le lua awhi tau sanga taruai, na maliua Yesu i kalewa ria, mantua o le luai wha masinonga whau nātu spaia. There are 5 judgments in the Bible, and that is the first judgment.
o le whamsinonga nā na nofo a Iesu le nofoa sa tatau na nofo a iau ai nofo le atua le tamai le nofo o le whamsino na whamsino a Iesu le unga whamsinonga e maliu Iesu i le sa tau. The verdict is for Jesus Christ died and died in your place and my place. Ina ia ola i tā ua lea wa tā o ai nei whareseu ma se i mao marie ona o le maliu o Iesu. So today the Holy Communion is a celebration of what God had done. So tātou te o i aila ma tātou fia au o tātou o tangata o whaolaina. Tanga i raila utus whaitau nā e te le lava i tusi ne o le koronito. O tusi whai nei wa e whamanatu pia i tātou. Vei fwoi na tusi atu i a Paulo e Kalesia i Tesalonia. O mea ia e whaingo fia na ngāo i tangata mua o le toia fio mai o Iesu whalua. Ma le toi tu mai o e oti mai i tunga mau. Me whana tu se twai Paulo a Tesalonia o te talo fo i le atua. Aua ne ngalo ia i tātou mea nai rua. Mea mua o le toia fio whalua mai o Iesu lua o le toi tu mai o e tunga mau ai meise tātou e ua whaoleina. Tātou a vaila tātou tusi na ai hui se siri ma hui siri skaimi pa maua. Whai mai le au soe o te whaero atu i ate outou le tala le leina o whorofori na atu i ate outou. Na outou taria whoi o loo tū mau wai outou vi ia le atua mai ke upule o tū mau. When we stay over there, praise the Lord. Ua ola ai whoi outou. Pe a whai tau te tāu fi mau i mata upu na wholofoleina e au ia te outou. Pe a whai o outou le taria fua. Lona winga o le ule le taria fua. E leo se mea na maua fua e outou. O le mea na maua e outou na ua mātou tala i atu i ateo. Ta te outou. E le upu lea pia le konito fo ina e buam tau koe lima whau pe sufi tole nei a whai o ia ke miso se tasi o lea. Tangata fōwia, vai mea tuai whau, tau wha fōwina mea. Mai mau kana wha pēr e makua sao. I mean, the truth is, ai ele wha pēr la u wha leika ka kounga mwai umare o mea wha ele ringa la kala. Ma ngai pan wha pēr e wha leina lo tātou ma vai no mea ya sei mea. Ai, aua ne ngalo tu foi pēr wha leina oi ma au. E lava mea o kaku o langa e tau na whaasao pēr e whaatasmai o le atua. Mea whai nai tau wai le tū mau e tātou i le tala le leia i Iesuke. So it is important today to remember Holy Communion is a celebration of what God had done 2,000 plus years ago. And that is that Jesus died on the cross for tina o tai, hapena fo iau leo ma fuai o tātou whaoleina. Whai upu la tolu ma whai upu e whao na ina lea e pou iai tātou ma tā upu. O na ina fo i lea e pou iai le tala inga o le tala lei. O le tala lei i le maliu, tanumia, to e tū o ie. E Iesu e se siri whai upu na, whai isi whai whao ko. Asa. Ia, lei tātou o pēr whai upu na lima, a whai upu lima, na ilo foi o ia kefa o na iloa lea o ia to se fulu mane toa o na to iloa lea o ia ele au uso e lima se lau mo na tu kwa tau I mela to te loa. The world is looking to discredit the gospel of Jesus Christ. Leo mai lawa yaso nei o sta ili tangata I se mea e ma whai na le wha mauni ai le tala le lei a Iesuke. Even today people of the world are looking for something to discredit the gospel of Jesus Christ, but yet they find nothing. Amen. Just say amen. They find nothing. They find nothing. Never lawa me dato fatai le tu ale ta mai I le modi mau tangata na baba ai a Yesu lona toi tu mai. I want you to read that and look at it again and thank God there are so many people witness his resurrection. Can you say amen? Hallelujah. There are still people don't believe that Jesus has risen, but yet even archaeologists. Even
na iai mea uma lo moni ma wai le tusipa tuspa ia e o me o tupe fo ia fa ngai na vai taimi e o ila le ele ma mea uma ele ai se mea le o fama le fama nia le fo sa inisi au lotu ele ni mea ele mo i mea but thank God you are serving a living God has been proven and from time after time le fama nia o le Yesu le tatou ta puai i iai mua mua na walo ia lona whanau mai na paureo tangata e whaafe tau sanga na whetala iai Yesu na whetala iai lea tuamantua fo i kenese nā tolu fo i posuma lima na whetala i lea tui a satani wha mai lea tui a satani o te whatu puina ia te o lua mai whawhine le feita le feita ngai o lau whanau mana na whanau na tui momolongua mau a o satani tu momolona mori vai lona winga o fana o le fine fa sino ya Yesu na te tu ia le ulo satani fa ta muina I lunga o le sa ta ma tu na fetala Yesu le sho na fetala inga fa mai ua tau nu you have never heard or you never will hear anybody 4,000 years before Jesus was born it has been spoken out by God amen. Whaafe tau sanga na whetala iai lea tua o le a whanau e pipsa lau tau sanga mo na tupu na walo iai e Isaia whamai Isaia ua whanau mo I tātou lea le tama ua fōina mo I tātou lea ata e iro na ua le maa e ngofo I o ia lea o le atua maa losi o le tamara whaavau o le ali o le file it's all about Jesus Christ 700 plus years Walo ia fo I Mika perfecta Mika lima fa upelua fa mai a oi petel ema ufalate e pito ititi o Utah a tupu mai a te oi fa pule mo e sei man fa kama sisi Mika ngava mona ko ngava e kia Mika lima fa upelua so I'm saying all the prophecies of the Bible has been fulfilled and people try to discredit but they have nothing about what they try to do. They come out and everything that the Bible is spoken about, pero fayatu navalo ia le whanau mai o Yesu e leo perfecta. Navalo ia foi le me whanau mai ai e whanau I petele ema. Amen. Hallelujah. Can say amen. So o te whamanatu ia te oe a eselo masa salawa pero fayatu. E ma whaianta to lotu but we still don't believe. Fai tama sesi Mika na lima fai upe lua. Fai tama imo moma lua manai fai tau. Fai una lua Mika. Pero fai tau Mika mta upe lua. E lima fai upe moma lua. Fai tau tele fai tau. Lei ina faali. Nei Mika mta upe lima fai upe lua. Fai tau sesi. Fai tau. Oe petel ema e whamata. E titi oe I aki o Utah. Ai tupu mai ati oe mo au olena te whai na whai pule a Israel. Ona tupu mai tanu mai ana mua lea. Yeah, okay. Mai so mai ka kusi mai effective. I want you to look into the Bible. Yeah, let's say mo le ka ko ko ke la me say I want you to look at the Bible. Mika mta ko li mo lu effective na lu effective tasi effective das effective. Na fala e au rio oe le tatu. Okay. Si, Paulo ia foi mo le mawina e le tusupaia le mea whana wai Yesu fitsala mo tuto sanga ai lei whana pero whai ati oe e le aistanga taola e ai yo na valo anga whapenei ai ese fo ia le valo o ia mai o Yesu e o fo i le mea whana wai e mtau tia whana uli whale o man so e o fo i lola whetu so everything has been prophesied, and also most of them have been fulfilled. Amen. 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 Tato de fafta ia Yesu le. Pero foi tato foi tawina mori mauia le ta mai e Paulo I. E fa manatu mai ai tato tangata na lato ba mai
ia Iesu lo toi tu mai na i fai mai foi e ia tangata o ola teimi na wa ai ia Iesu so vi ia la le atua fa manatu mai tatou ina ia tatou malos tatou tu mau le li pe fo ni tau sanga la matu ni tau sanga tatou ngā rue ma le mau chinoa e o foi la ni valo ia lo na toi fio lo toi fio mai a fai na valo ia lo na fa na mai ma le teimi e whanau mai ai ni ngā tailea ma le mea na whanau mai ai whanau fo i whale o manu amen au tartono lea fo i le i tau nuulon to e fio mai i tātou no nofo ma le mautino i ai le aso e a fio mai ai e Iesu lea fo i mo i mautu spaia whai mai le momoko ni tau tau koe e lawa sutasi wha upe luas fu man wha o aso umatu te e ni a reto ma whinu le ne ipu tau te whaino atu ai lema le maliu tau te whai watu le maliu sa ia o inon toia fio so e lua la me ia e whai watu i toia i le sa ringa whamutunga ai whai tau mo moko ni tau tau sumatasi ai tinga whai kudu suma whaho mai a wao asa uma whamai whai kuna e lu suma tonu wao fo ina u maua mai le li le mea no whai watu ai a te o tau dela o po na whaalata i nai o le li o Iesu na ia tango ai le a reto ma whaftaim tofi na mwhaiatu nā tangoia i nā ai lo tino le neu tofi masui o na i whapea fo i ripu i na ua uma o na lātou a ai whamelea o la apostolo i a wā o asa uma tau te ane a reto ma whainu le ne ipu e rua mea mua e tau te whamanatu atu ai le mea na whaia le atua le maliwa i Iesu i kaleva Via sa ia o i lona toia fio so o le maliwa Iesu mo lona toia fio mai e tu tonu ai le sāringa o le whamatu amen praise the Lord amen so ka tonu la tātou toia fio mai Iesu toi pasa toi e koe fio mai Iesu amen so toia fio mai tātou tele mai loa ko a whea fio mai ai a tasin mea tātou te mautino e fio mai lava fio mai lava Iesu ia ri es va popo pese siri ke mi matem ta ko sulima le ka ko feitau so a feitau la tu sinam ole a fo yo a Paulo e wata mo yai there's a reason why Paul speaking of le mafuanga ai le sila le mafuanga wa nga ka tu fa longo yai ta to te lo ai e yai tangata na vava ai mamori mawina le toi tu mai oye toi tu mai so vi ia la le atua e pei foi ona tātou wa ai ai fau pe valu e muri lava ona iloa o ia e a nei Paulo lea pei tai se tama whanau tama whanau le au rona winga tala Paulo mantua tau Paulo nanga le anga i le kale sia leo se apostolo whatever Paulo le e tau mai e pio i stram fan la feitau puna iva feitau iva ai fala o tele feitau wa le pito titi o la apostolo e le o nga na taua wa la apostolo awana o sawaatu so that's what he's saying pio ia pito titi wa o ia fo i le vala wina o ia fai ma aposi apostolo feitau foi nos furu o le alofa tu no o le atua wa ofa pede ia rona alofa tu no foi o ia tau le fa le au ai na lea a wasili au nga wenga ya la tunguma ai pe tai le o au le alofa tu no o le atua iate it's always talking about the grace of God. Le alofa tu no peno fa yatu ya o fa pu le upo le alofa tu no fa pu le upo tasi o Yesu ke e viso peno fa yatu fa mai Ioane mo mo fa usuma fitu awana tu ina mai a mose le tula a o le alofa tu no mana male me amoni mai ai Yesu ke viso e lua tangata e lua fo mai tu mai o mose tu mai tu la fono papa ma tu na tu le no Israel o Yesu ele tu ina mai seisi le alofa tu noa ma le memoni o Yesu la vaia he is the grace of God he is the truth ma Yesu au nei o le ala o pumoni ma le a tato wa ai a Yesu a tato wa ai le alofa tu noa a tato wa ai a Yesu tato wa ai i le upumoni pa mai ka tia rua fa upo e rua sfulu ma lusu matas
A ua wha tauroina, wha tasi ma ua make. Ai o te leo toa la ua wai. Ke risolo ola I to tonu I a tia a. O le ola o te ola. Ai nei le tino o te a. Se ola I lava I le whatua tua. I le alo le atua o lena. Ia. O lena. Nalo fa mai o ia fai mo. Su ia vai al fa quello su matasi o calcia na lua. Fa mai polo o te le fa le au ngaina le tula. O te le fa le au ngaina le lofa tu no le atua. Awa ana o mai a mi o tonu le tula fono. Pa ua maliu fua ke visu. Very powerful statement. Mai polo e fa una su matasi o calcia lua. Awa o te le fa le au ngaina le lofa tu no le awa ana maliu ana o mai a mi o tonu le tula fono ua maliu fua ke se va punga ana va pe a ola tanga tula fono ele maliu Yesu pero fa ya tula fono e lore le ia le anga sala amen fa mai le Roma tonu fa per dos furu awa le tawa mi o tonina se tangata to tasi nga luega o le tula so nga luega la o le tula fono la o le ngā o le mea o e whai. Le fwoi tātou te whamai e paulo a wā. O whao reina I tātou le alofa tūnoa. Wā le alofa tūnoa o whao reina I o tau I le whātua. E le mai ate o tau fo I lea au lea. Le mea fōai. Ia vi ia le atua. So le alofa tūnoa la. E tā ua tele le alofa tūnoa pe no whai atu ia te oe. E leo se me le anga tula fono. E le lei tula fono. The Bible says the law is good. But the law cannot make me good. Amen. Do you hear me? Amen. The law is good, but the law cannot make you good. The law is holy, but the law can make you holy. Amen. O le tula fono e pe o whaata, pero whaata, ke roka ko umanga o kai au whakaere kuroa, makamaka I o whoringa, pe mai whaaka ia, se osi furu maka ngai patpala, praise the Lord. E ke wa vai whaata, a kere kama, mai whaaka I furu o maka. Pe me ke au furu o mata. O le vai whapena fo I le lofa tunoa ma tula fono. E tau mai le tula fono, anga oi au wha mai tula fono sauni, ua e anga, ai o kere alu kula fono e whamangaro o sala, kes o feo ki alu iai. Ki alu iai Yesu I le lofa tunoa. Amen, can say amen? Ele whapela tatou o le anga tula fono, o tula fono o tu sia wha mai perfecta o Ieromia ua tu sia o tātou loto le tula fono, ua tu ina mai e le atua, e no e tā maa tula fono I tongo tātou loto, e le whapela u whale au maina, a e yeire me ua siri o le lofa tu noa. Amen. Praise the Lord. Amen. So o le mea le tātou te, we are celebrating the grace of God 2,000 years ago that Jesus Christ died for your sin and my sin, so that you may live and I may live. Amen. So it's good to recognize Holy Communion is not a day that we should be fear or look sorrow. We should celebrate it in like you have your birthday celebration. Amen. Amen. So the year le atua atato fai fo ia Paulo e fa manatu mai pe ia tato. A bele toi tu Yesu ma me fa manatu mai tato. We can resurrect too. E ma fai fo on tato toi tu mai o tato o langa vai tato o langa fatamala, tato o langa fale tonu. Thank God for the power of the Holy Spirit. We are now living in time of the Holy Spirit. Olo nga luelega ia o mai temine so pelana vatu. Ele anga tu la fono ai ole tu la fono e lo le ia anga. La sana so das pe mo de Ioane apostolo fa mo so san me mo de Ioane apostolo mata upue tolu fa upue fa ya mala mata upue lima fa upue suma fitu mana ia so mo la apostolo fa tamai stesi mata upue tolu fa upue fa fa tau tele lava pa mo Ioane apostolo mo mata upue tolu fa upue fa fa tau la tru na lo e finance ya ola to umo e faida sala o ye soli tu la fon se to fe to tasia fo mon mole tatolo peita o la tu mo na e faida sala la tu soli fo e tu la fon a sala o e wa e soli tu la fon pero fo ya tu
ana le fai mai tu la fono le ngau le sala tatou tele lo amen awa o le solo tu la fono ia o le sala le mai la fa kuna es fufitu o le tau puni mo le Ioane la le apostol mo le Ioane tau puni mo fa suma fitu fai tau wa mi o le tonu malava o a sala ia fai tau fa suma fitu fai tau tas fai tau wa mi o le tonu malava o a sala ia wa mi o le tonu malava o a sala ia kono winga le ngata iso se me ke o mai a kopo e fa suma fitu o le mele le ke loa e kaunga whaia e le whaia o ngā o leanga. Ai loa lau se me le whai, au le whaia wa leanga sama fo nā mea, praise the Lord. O anga, whamai o a mio le tong, all unrighteousness is sin. Amen? Ai loa fo se me leanga, ia peo whamai a kopo e whafa o suma fitu. E loa mea, me le whai ai le whaia o leanga. Ia whamai leanga ia te oi te whamau lalo, ia whamau lalo. A fa mai le nganga ia te oe e lava e ua whaia ngā mea, ia ua whaia o mea uma e te iloa mai tu spaia. Amen, praise the Lord. So, le la kako ke loa, fa mai whaia kopona i lua whai bue iwa masuru. E o fwoi me leo o le whaina mono tangata o le ansala. Ia, nā li whaia rupuna sifuru wha mai a whai e te usi a isi tu la fono, ia ai whai sori le isi runga, kasi aku la fo ke saria o yang sa praise the Lord. So me uma lava la tatou te loa ele kusa mai fingalo le atua a tatou faia pele fai foi oleanga na sa. And today o le aso nei te manatu ai at o tangata u fa manga win. E te le saula i fa mankunga ko ai sala moi nei e tatau ona sau nei o oil tangata sau celebrate le maliu malto tu oye, especially the resurrection. Ia le atua. Awa ia ke ika hoi hele awa wa ka ro fa mankunga ya sa la kala ki pika ki fefe hoi. Pika fefe la sa. Ele se atua fa fefe ina tanto. I want you to know this thing. Ele se atua hoi le bo se fa masingo sa wa no e lofa Yesu yaita. God loves us. And that is what the Bible says. This book is a love letter from God that He loves you. No matter who you are, whatever you've done, God loves you. E alofa le atua i atio. E te maua tu spaia o foi tangata i tonu ole. E peruna sumatasi, what we call Hall of Faith. E le eis tangata e se lampa sen. Amen? Masanu tanoi ni tangata wo loa anga ola ka vika i keiminge. Wale koe whaunga inga se roka vika wale kupu i salam. Wa te lota vita le eis anga sala le yo e ta vita. Ai ese le yo le atua le tatu te una ia. Can say amen? I le whamau lalo ta vita, ma loto whamau lalo. E te loa i whaita watu o le salamu ngai lima sumatasi. Pa upa se fura i whangai lalo. Fa mai a ta vita, aua e ave sea lo nganga pa ia ma a. Amen? Ma ngai. Ta mai wha upa sumafitu o tusi lau na salamo. Fa mai awa o le kapua inga i le atua lea. Se kako usua e salamo ngā whamori. Ma ngai a ta whaitau. Salamo i lima sumatasi vai wha upa sifuru. Masutasi manai fa una lua salamu e lima sutasi ta foi tau fatasi uma yai praise the Lord a tata su e telefo sia ngamo oe nei foi sa o to sa tatu to sanga nei to fa mantunga fa nei lima sumatasi de salamu se tatu foi tau ile tala ile tangata i moia tavita fa o se fulu masumatasi fa tau fatasi foi tau le tuai e whaia se loto mamā mo au mai e wha fo wina se loto mau to tonu i a tau aua e te la fo ina api o luma aua fo i e te ave seina no nganga pa i a tau. What a prayer. Can you say amen? What a prayer. He knew that he was a sinner, but he had a prayer. Lea tu aia e whaia se loto mamā mo si ai loa e leo mamā lo loto a talo i lea tua. Langa fai mai matai o lima fai pue valu am ia e loto ma awaia. No atu letu. Get to hear that? To hear that? O ke le yose isi launga mas fai a onga si kulo Yesu. Jesus goes right into the source. The source is your heart.
Pe mai le matera ni fa pa amu ia e loto ma. Le upu amu ia no inga fia whaftai, you know. Ronga winga fia tangata e mamao la to loto. E alo loto ni ta. So ifo o ia te o me hora mai tu spa ia la fama kunga. So ifo tangata ia te ia. Au ke vai fo lesi ma dai so ia o i loto. How is your heart today? Nanga e loto fa ole. E foi loto le peritomina, e le loto fa maulunga, e le loto fa pito, se loto. So search your heart. God allows us to search our heart. Amen. You say, man? So I follow loto. You know, when things are getting rough, I get down on my knees and pray, God, help me. Help me. You know, even this week, and things are heavy in me, and I lay down and say, God, help me. I know in my mind and those things that so much of think, but you know, you got to get down. You receive not because you have not asked. Amen. Ask God. He knew everything, but you have to ask. Amen. Don't say, Lord, I tell you to tell loto. Amu ie loto mama. Lesi le mena le oika kai dola fa le malo. As I was nowadays, what I'm saying about why you came in. Ole, al me fa le ke wai tau tele lo ba wai loto. Su elo loto. Langa nga wenga na satani sa u fa le anga on fa shioti on. We know his aim is to destroy you as a person. I may say lava tono lo loto. But may Jeremia eva fa le suma fit ole loto me siriona. Fa ole oi ese wanai to te lore loto e fa ole. E ma fai on kako fusia mo polis ngaka ai le loko na. How many times? I may say kako lo penkoso. You ke fusia les ngaka I love you, but that is not you Melo fa ko le upule fa mai polo. Ole nei a fai ya ke viso se tasio la. Ua ma vai me tuai ele nga ngai ma vai. There's a lot of things you are you have to work for your salvation, meaning you already been saved from God, but there's work that you have to do. Amen? Can say amen? God has given you the liberty to take care of yourself and make your decision. Amen. And this mena fa mai Paulo mai ia Solomona e sili ona leo wina utoa. Loto le wina mea awa tupu mai ai la mio search your heart su elo loto eu vai que su elo loto so olis kai me ke loro loko ai sa me fa if you don't do anything it's not it'll never be changed. Well, I've seen me que pastor la me fa I get down on my knees or I can lay down on my bed and thank God you can still pray when you pray when lay on bed and say amen and lay there too. The problem we are facing is ourselves. Amen. We can do everything, but yet we cannot overcome our hearts. Amen. Amen. So I think we close on one thing, search your heart. I feel ia le tusia Paulo e tusi nao ngā wenga su tolfa purusu manua. Wau maua se tangata e tusa malo nei lo loto. Wau maua una peta mestasi anyway ngā wenga e su tolfa purusu manua pa Moses. I do not what I like to really emphasize this fact of your heart. Because it is your heart and it's no excuse. Ua tu ina mai le tua le mana ma le malosi tātou te pūwe ai o tātou loto. O le mea foi nā e te tau le tātou whaia a wāwa tu ina mai pe o la upa Solomona mai a sili o na leo le wina o lo loto I lo le leo le wina o mea. Me mai mama whau tala ia iona. Se kala ke ma sangi ai. Se loto ina a aita tele loto iona. Lo vai ati doa. Ma fai ele tu e alu ni neva e ngake roka
Alu lei asal fafo ele le ya lot mo lei tangata. I mean, can you imagine a thing destroy il kanga pe ai kanolo? Foi a tua eva tai le tua oi ta tu fa mai le tua ya no. Wo uma elo wi. Ya foi ngo foi la la au fa ku pe le ku ma lu ku fa pe le ku i ka fo. O le message de família tua ya yona. E tai tai na wa pe le la au foi le la fa ni la. La une fa ku po yo ma la va. Ale ale ma la. Vai de ko mo e plani mo la anyway, ina ufa pe wait for yon. Ya mai le o le tua yon. Kei kai peo la aunga ai ke maa ai whango ni ya ni never. Because o le whi aua iona na alu tala, i le se whi aua whaotanga, o le whi au, o le wha umatia ni, never, it's the message of doom. Ele ialu iona tala is tala lei, le tatou tala i le tala lei. An alu iona tala i le tala o wha, o le wha umatia o le lua iona, ele i mana o iona e wha o laina ni never. He didn't like it, and he wanted to. Na i lofo i iona le atua le au na iai o le atua e alofa. Na i lofo i iona pe no foi ta i wa mai iona no i loa e i ngai alofa i ani ne. Ona na i loi ni never o na i loi iona o ni never na lato fa salaya. Ya tu ai ngai sfuru o salaya. O iona lau mua o suria marole na lato ave fa tangata o tau aina Israelu. I le fit se lau wasu matasi tau sanga lu muna i le msi. Na lofo polo nga ai le malo Israelu tu a inga se furu malato fasi o tia ai tero tangata o le malo Israel se mo tu wala i loto yona lona ita ya ni neva. Pe mai role atua e alu ai o ni neva na te lo. Pe aku alu i a risiku. Ato te lo me le pu le loto tangata. E hoi ata tau. If I se kemi ke longa i wele mfanya ko kulio ku bai mai langa on no later kele me fale nga ke no e te loilo ainga a ton fo never I nisi me rika polo ka mamalo kinga ya ke va vai fo e kai ya sister make sini hia ai ka ngai ma ka ma ya ela ska ka fo ne fe kongi me wa iska ma lo a sa ro fa rese me ai o nga u fa fo mo i pu fa fo Alma ka mai o ya matou ko ni ka fasi ma ka mo me le ito da gat ke te ma e fa pena fo ile ka ka ma ya mu ri fo kinga ka mai kinga i pai ya o kinga e fo le va fa ke la mala e pio da bri ko kinga na kinga sa mo a kumu vai bela sa ma ko diska ma lo ka ro fa so e na ke se ma mo me le ito lo to da gat nga ko ke ro tala ya yona a fa ma le to yona ia ngā ue kāla I musua. Amen. E whia tangata ia te oe. Nai familia kua te anu ai kei ka pengo whai aku whoi. A whai aku whai au kālo mo kako ai ngaloku. Ia keo akule nisi ainga. Kālo ai nisi ainga e overpass. Adi a koe. Pia kere kālo mo ngakale kei ka ia. We often feel that way. I mean, I tell you the truth. It happened to me sometime. I mean, that was a long time, but I learned to obey God. You know, I just say that I believe in prayer for that person, no matter how you feel. But if you believe the word of God, there's unbelief in our hearts. But wait until God turns your heart around. I know when you Petero and I know in Leila tua. O yatu Yesua Petero last tala uto ya tau fa mai ya Petero o oio le keniso le alo lea. Fa mai ya Yesua Petero e leo tangata na fa yatu le tua na faali. When Peter turned around, he became a true follower of Jesus Christ. Na fa sa tau fa mai Petero awa de fa sa tau fa tasia uma tu sa malo wali I o lunga o vai o lalo lo. No. That's what happened when you really turn to Jesus Christ and believe in Him. Go for your tongue, malo letter tongue. They una ona fana tongue by au in tia. Ona le venga le talale. They look at to Him. For me, you tongue mau te letter tongue say to tulo lima ile mena to ia o Yesuke. After that, he became a believer. I mean, think of what when you become a believer. Ole upu Cristiano le se upu mafatele.
I always use the word believer. Nanga ke ole upu ke shano. Na mua ta ua I le no foi Antioquia ai foi tau nga bea na su tasfa Jerusalem leono. Na ta ua ai tangata nei o ke shano. Pe se upu foi le fai mo na moki. Na va ai tangata I leola fa ke shano au so I Antioquia. Na mafuaina la tu ta ua tangata o ke shano pe foi oe. Ava pe so a olo ka mafa pera ke pe uma so a kamala mi le. Ai mi le ana foi va pe so foi a kamala mi le. E va pe nala me tu na mafuaina tu pulo ke shano. E lo se upuna ave yai ona va pe o se mele le. Nala na ave yai ona pe so o yai Yesu. That's Christian. I believe. I always like to believe because Jesus always say, if you believe. And find a lot to net that lot to but pray that you become a believer when you believe no matter what. And say, amen. But my fetaleatu Yesu fa tau Yohane evangelia nam tau puono yo fa lima di forma ilano. If I puono sulu su tolu fa maya Yesu I lo na so ina ua to tele tangata o ese mo Yesu fa mai fo Yesu lo na so e me se ko fial fa mai pequeno dele e a mako o e fe o ya te olha o poleon. That's a believer, man. That's a believer. Ina mo ese tangata fetalai Yesu au nei le retro au nei ole o a me o lo chino nei I say I lo chino mai lo toto. I mean tautala Yesu fale nganga alai manatu tangata I le tu fale ma te mai Yesu upu no tautala tua ya te oe o upu le nganga o ese ai la istangata to tele le mamlama fa me lo Yesu lo na so e me se so tofia le ai me se so so ya I say because they become believers. They became believers. 3 years and a half. Jesus trained them and equipped them with an inner relationship with God so that they become believers. Ina ua talitonu toma. Ke maua kuspaia le ai se singa ki se vangai Yohane na oti lava Yohane le so o por apostolo I lona lava oti ina ua matua. Algo kero au so na oti fama maturo. Fashotia ona le mau ya Yesu. Amen. Yo fo ya patolo mayo na saiola na pa. If you read that Fox book, I mean, you know, usinga fo ele le ko emto chia. Why? Because they become believers. I asked our church at the end of this year to be a believer in what the Bible says. Yes, John. A fai fo I talitono fa mai Yesu na I tatalo malang pongi e mawhaia I mea ia I kempi na. Amen? Amen. Mana ole atua ina ie sa loto fa mai Yesu le Yohana e whanua tosu malua. He shall know the truth and the truth will set you free. When we study the word of God and find out the truth, this is the word of God, is the truth of God. The tusi paia. A tato ustaia ma apalaio tato olana because like I say one time, there is informational teaching. It's good to know the kusho falinga, the leifo kako no lamen kupule mea, but that won't do you any. But teaching the application of no winga apply no o la. Can say man? And then I'm going to fight kuspaye ku mai kako fight ai makako, but apply. Listen to the word of God and apply to your own what. Your own life. If we came in, say I fai aonga fai au po au foi po matou foi nei. E a o tangata ai le apply I lona lava o lana. It always start from you. Amen. O tatalo foi au ele tua. Ai ese melo e fa sanga e ni aso ke le mafaya. Fa mai Paulo o te mafaya mea umaila. Fa malosi man. The Holy Spirit is here. We have no excuse because we got the Bible. We have the Holy Spirit. And God sent His Son. Amen. So, ole saminga la famantua, partai le tuta tuauria, le toi saminga le tau sanga, lua afe se furu manigo. Amen. Toi famantua le tau sanga, le suma ferrainga ma fantua ma tapakalesia. It's a good time to say goodbye to this year, knowing that we have to
take a check into our own hearts. Okay, the local race, go in a row your own boat. You know what's going on, what's going on. Mai ko inga aro lava lowa. Amen. Okay, my fool, let's start to look unto yourself and check yourself. How you doing? Amen. Of a city at Oimao. Amata I feel my Yesu, that's her name. Where Saum get yesterday I was dealing with looking at a lot of Masani no fato fa upole de Mateio fitu fa brusuma tas fa mai Yesu. Ele sawa tu lava ye lagi la tu uma e fa mai a cha leli ie leli na ole na te fire fina ngalo lo tama oile o langa. No natural le to tele I watch people especially money wise. I tell you e no sa mo ale ke wa ai ko kelo television evangelist. There's money involved a lot of time. I often say, you know, it's if I'm long way from my plan to see $1,000, $2,000, and I also look at the Bible. Money is never a seed, but the Bible is the seed of God. Can you say amen? Yeah, that's why I warn you, be careful where you send your money. I mean, I'm not saying don't send money to evangelists. Watch out and see and hear from God. If you got a good ground that you send your money. Of course, your application is your church. Give God your tithe and offering to where you receive your amen. But be watchful. There, you know, Mantua told the season of Shilet, I saw on Mateo, Lusuman Fa, Yesu. Sasa no more name me, more on Magmalan for Yesu. My yaso leto chichi, I say she ma ilungo lene. But my Lord also a fair to William. Na walo ia Yesu fala ngai normal malu na tusa na aina fala ngai na kai awi mo ya tigers. Itosanga fitse full 70, 80 that temple was destroyed and that prophecy was being fulfilled. For me lo so lase fa ilo walo to e fio mai malanga anga le lalo. Mai Yesu fa ko fa Mateo na lu suma fa ia o to ne fa say no to setas. I say this to our church, be very careful. We are living in time, the work of Antichrist is in the church. You can be in a church, if you don't believe the teaching of Jesus Christ, you are Antichrist. Yeah, praise the Lord. Antichrist. But what I see this time today is money is the name of the game. Mike Paulo, love of money is the root of all what? Evil. Root of all evil. And if I may learn to money is good, you know, we have a lot of money too, but money is good. It's good to be, you know, well, money. But the root of all evil. They have more money than anything else, but I've hired Yesu. You know the story, praise the Lord. Look at Nantal Puiva, I can tell you, from Milano. I want you to be wise. It doesn't matter, be what's up. It's all about money and also fake miracle going on. You know, Holy Spirit, people are playing with that. I do not know what you are. God has no respect of a person. Be very sensitive to the work of the Holy Spirit. I've seen this time more than ever. I don't know about you. So I watch people and it's all about money. Money. Yes. Especially the Church of Jesus Christ. There are many people that use the name of Jesus Christ just to get money. Whatever God has given us, praise God and give us. I mean, you see that. I mean, you can see that. But I say, oh Lord, I think I share with Thomas and Chelsea too, but think of the Old Testament, only 8 people, just 8 people. I mean, where are the millions of people? We are at like almost 8 billion people, right? Close to that right now. 8 billion people. What do you think? How many people
Ke le lope a kose milionga pe ka sanga. Na o tatou pe la o fa ku. Ele va pe a fa ringa ka ko o ke uma la me. Pe upunga Paulo le nei a fa yo ya ke liso se tasio te ngata fo. O the city wa fo ka uma ya. Yeah, it might be, but a lot of time we need to get back to God. Yeah, is a city a la fa uma ka upu fa tai fo nei tai ao. I felt God right this morning and looking at to the year Nico Sana Koa or say Tayao Tato Fapia Toya Tua, a lot for my Sosan Maya Kia from Mangalo Mayao, you know, help me to refocus and to believe again. Well, ole nga wenga na paia you to fa fola ma tanga ile tua. Don't look back. Don't look back. Just disconnect you yesterday, but start today to serve God better than yesterday. Amen. It's a lot. Is a city boss if I popo ni tai au. Agatum ta upuna le sa le sa from Mantunga. It is between you and God, and also between you and the other person. Na city la for sayo matai rusu malu for beton fato lima your fast food for maila for sayo Yesu. O le feo nei tu la fongo si mai Yesu mo mua a lofa ile atua maloa. Loto atua nganga atua manatu atua malo malosia. That's the first thing. We serve God with love. Na lua tatu ngā wenga mai a lofa ile atua ai a lofa ile atua e te a lofa fo i ngā wenga alea. Mai Yesu lo na lua a lofa i lotua. Lofa i lotua. O a lofa i tangata o lo le loa. A lofa o lo le loa i sala. A lofa i tangata o lo na mia sosan. Yanga le mai le atua o talo foi e tato kalesia ya vel nei a safa mantua to a safa mantua nei tau sanga to tau lai e lau vai e Yesu e penu na suma lua fa mai a tau lai fix our eyes on Jesus Christ e mea la fai katu talo le atua lo matu tamai matu whangu longa lau fioma le liu ana nafi mele soio i whawawau